ассалому алайкум тамошобинон ва шунавандагони азиз. шумо дар ин видео сабзӣ барои ҷавон нигоҳ доштани пӯст, нигаҳдории биноӣ ва нигаҳдории яъне ки рӯдаҳо, муқобила бо камхунӣ, муқобила бо пӯкии устухон ва садде ки дар баробари афтобзадагӣ чӣ хел шифо мебахшад маълумот хоҳед гирифт. то охир моро гӯш кунед. сабзӣ ба андешаи мутахассисон саршор аз хусусиятҳои фавқулода буда, хӯрдани он ба саломатии инсон фоидаи зиёд дорад. ин моддаи ғизоӣ метавонад мушкилии биноӣ, камхунӣ, ислоҳ яъне ки дарунравӣ ва ғайраро бартараф кунад. аммо дар баробари ин сабзӣ чанд фавоиди истисноӣ низ дорад ки мо инҷо онҳоро номбар мекунем. чӣ хеле ки гуфтем, садде дар баробари афтобзадагӣ. сабзӣ ба андешаи мутахассисон асарбахштарин моддаи ғизоӣ дар баробари афтобзадагӣ ба шумор меравад. нурҳои ултрабунафши офтоб ба пӯст осеб расонида, гоҳе авқот дар пӯсти илтиҳоб эҷод мекунанд. бета-каротине ки дар таркиби сабзӣ мавҷуд аст, пӯстро муҳофизат карда боиси тақвияти он мешавад. бинобар ин хӯрдани оби сабзӣ боиси омодасозии пӯст барои қарор гирифтан дар маъради нури офтоб мегардад. ва дуюм шифое ки мебахшад муқобила бо пӯкии устухон, яъне дар як вақти муайян устухонҳои организми инсон беқувват мешавад. сабзӣ метавонад ба ин кӯмак расонад. хӯрдани сабзӣ метавонад дар тақвияти устухонҳои одам кӯмак кунад ва пӯкии устухонҳоро бартараф кунад. сабзӣ саршор аз антиоксидантҳоест ки ба бадан кӯмак мекунад бо фарсудашавии ҳуҷайраҳо ва пирии нобаҳангом муқобила намояд. барои бартараф кардани ин мушкилот мутахассисон хӯрдани сабзиро ба шакли хом, пухташуда ва истеъмоли оби сабзиро мураттаб ва пайваста тавсия мекунанд, зеро дар баъзе ҳолатҳо ҷавонон ва пиронсолон ба баъзе бемориҳои артрит ва артроз гирифтор мешаванд ки ин барои суст инкишоф ёфтани устухонҳои онҳо сабаб мешавад. дар ана ҳамин асно сабзиро истифода баранд беҳтарин шифо мебошад. ва дигар хусусияти шифобахше ки дорад, ин муқобила бо камхунӣ. хӯрдани сабзӣ барои рафъи камхунӣ хеле муфид аст. сабзӣ хусусиятҳое дорад ки ба тавлиди бештари глобулҳои сурхи хун кӯмак мекунад ва ин меъёри хунро дар бадан афзоиш медиҳад. чӣ хеле ки ману шумо медонем, дар хун ҳуҷайраҳое мавҷуд аст ки фишори хун ва сурхии хун ба онҳо вобастагӣ дорад. гемоглобине ки дар таркиби хун мавҷуд аст, сурхии хун ба ана ҳамон вобастагӣ дорад ва сабзӣ қобилият дорад онҳоро афзоишашонро зиёд карда хунро дар як меъёри муайян нигоҳ дорад. дар дигар ҷо мефармоянд, сабзӣ барои рӯдаҳо бисёр ҳам шифобахш мебошад. шикамдард, дарунравӣ, ҳолати дилбеҳузурӣ ва ғайра аз ҷумлаи дардҳои барои ману шумо маъмуланд ки бисёр вақт инсонро азият медиҳад. замоне ки рӯдаҳо наметавонанд ба дурустӣ обро ҷазб кунанд, дарунравӣ рух медиҳад. яке аз равишҳои таъсиргузор дар муқобила бо ин мушкилот низ истифодаи сабзӣ мебошад. сабзӣ саршор аз моддаи фибр аст ва фибри пектинӣ мавҷуд дар он обро ҷазб мекунад ва ба ин тартиб аз шиддати ислоҳ яъне ки дарунравӣ пешгирӣ мекунад. барои рафъи ин мушкилот мутахассисон хӯрдани сабзиро ба шакли пухта тавсия медиҳанд. ва дигараш бошад нигаҳдории биноӣ, яъне ки нигоҳдории хуби биноии чашм мебошад. бо мурури замон чашмҳои одам заифтар шуда қудрати биноияшон коста мегардад ва чашмҳо гоҳе дучори бемориҳои дохилӣ мешаванд. хушбахтона сабзӣ нигаҳдории хуби биноӣ ва дӯстии саломати чашмони одам аст. ин сабзавоти зардранг дорои антиоксиданти қавӣ бо номи лутин мебошад ки қодир аст аз шабакаи чашмҳо ҳифозат кунад. бемориҳои зиёди чашмро монанди аз байн рафтани биноии марказии чашм ки вобаста ба синни сол бошад пешгирӣ мекунад. ниҳоят охиронаш бошад кӯмак барои ҷавон нигоҳ доштани пӯст.
خیلی جوانانی هستند که پیش از اون که به پیری به سن پیری رسند آنها بروقتر پوستشان پیر میگردد. به اندیشه متخصصان سبزی در جوان و شاداب نگاه داشتن پوست نیز کمک میکند. این ماده غذایی نه تنها برای اعضای داخلی بدن مفید است بلکه برای بهبودی وضعیت پوست ما نیز اثر بخش می باشد. سبزی مقدار زیادی بتا کراتین و ویتامین A دارد که از پیری حجره های پوستی پیشگیری می کند. اگر در برنامه غذایی به طور مرتب سبزی استعمال کنید خدمت بزرگی برای سلامتی و شادابی پوستتان خواهد کرد. در برابر این از سبزی می توانید ماسکی خوب برای پوست آماده کنید، یعنی که برای پوست ماسک آماده ساخته آن را استفاده برید. برای این کار نصف یک عدد سبزی را با نصف یک بادرنگ آمیخته کنید و بر روی پوستتان قرار داده 15 دقیقه نگاه دارید. بر اثر این ماسک پوستتان زیبا و شاداب می گردد. این بود کمی معلومات درباره خاصیت های شفابخشی سبزی. به کانال ابونه شوید، به ویدیو لایک کنید، حتما دوستانتان را به این کانال دعوت نمایید. دوستان عزیز، من از شما یک احترام خواهش میکنم که به ویدیوهای ما بیشتر توجه زیاد کنید، زیرا ما در آینده نقشه داریم برای شما ویدیوهای جالب را از طرف طبیبان پیشنهاد سازیم. با این شما باید کمک رسانید. کمک شما همین است که ویدیوی ما رو با دوستانتان و در صحیفه های اینترنتی خود پهن سازید و ما می توانیم با طبیبان مراجعت کرده سوال هایی که شما برای ما پیشنهاد میکنید همه آن را ما آزادانه با طبیبان گفتگو کرده برای شما پیشکش نماییم. این بود ویدیو درباره شفابخشی سبزی. همیشه سلامت و بردمان باشید. خداوند در پناهش نگهبانتان باشد.